cerita mangken kanda kaping telu Ratu Idane pamirsa lugrayang titiang medata yang paletan sabdo kana sane mangkin sampun rauh ring paletan kana kabos kaping 3 araniake kandene baosang babon ring sejeroning 3 kanone puniki kabaosa aniake kane sang Rama Dewa nuli margi Agung lanturang pidartene midartaya ngeri sesampune ngelanturang pemargi ide sang Prabu Ramadewa alas nandaka Agung ring sejeroning pemargi alas nandakene punika sane jujur ide reng margi raris kacuno iya ning baosang inek sepemargini desang Prabu Ramadewa ri sepanjang pemargi kancit wenten sane kapanggih reng raksasa wirada oye jewenten lianipun raksasa ipun madan raksasa wirada watanya nih rupa nyungsang badis badua kadiasa pun apian mungguing parupayanipun raksasa wirada nyungsang rekipun tenasipun beten badisipune berdua kapinawu ngaras rase Dewa Ratu Agung yang buat kabinawanipun raksa wirada Dewa Ratu ngangor bin pisan tulmaning mejejakin nipun wiyatia limane angin mau jalan kawiyakianipun nyungsang mewastu raris limanipun kanggen badis anggenipun menjalan lintang galak kau hari polahipun diraksasa wirada parikonsel galak turmaning gelur-gelur bawasipune egar manak nyeneng wit sangkaning tanja wenten sane kesangsayain binal araseliang
liang manahipun oleh tetadahan makin riantukan sampun caker kipun raksasa oleh tatadahan manusia kadia sapunika manahipun nole gelis nyagrep nyaup Dewa Ratu Agung tanpa keriling rekipun galak parikosa sakenyagrep nyaup minakadide sang Rama Dewa ngeng sang Rama yatna sampun inggih hari kala kadia sapunika kadia sapunapi sang Rama Dewa siksa bisa turmaning pelapan yatna yatida tala sang lak semanang kadia sapunika daler mina kadide sang Truna Laksmana batis raksasa wirada iku kadia sapunapi angranis mina kadipatisipun raksasa Ganemadan ide wirada raris kagamel sarang Dewa Ratu Agung Kejuk turmaning kegamel batisipun ide wirada sarang kalih kakedang masih bahkan Dewa Ratu Agung Dakating parikosa ida sareng kalih sekosiki padengedeng batisipun ide wirada maosana mesipakan rek ide wiripun